وای خویا وای سالونی به هیچین گاب کی ناتی آبت ترا بدنه هر گاب آبتی وین گاب کی نابت me vê heftiyê bernameya xwe bi taybetî li ser çêkirina qanûna an jî derxistina van qanûnên ku li meclîsê gotûbêj û nîqaş li serê berdewam dike çê bikin. Em bi xelkê re bi welatiyan re baxivin ka derheqê van qanûnan da çi difikirin. Qanûn çima girîngij bû vê pêvajoya aştî û civaka demokratîk. Ez daxwaziya gelê Kurd dixwazim. Ez yekîtiyê dixwazim. Ez aşitiyê dixwazim. Ez însaniyetiyê dixwazim. O kes çi dixwazim? Ez dixwazim em giş wek hev. یک نقطه کی دا گاف باویجه ملت خوش بوی کو یعنی وی باوریه یوره جی لبنده یعنی تشتکی پچوک بیله وی کیف خواشه بکه yasayık em dixwazin milleta Kurd özgür be xwediyê kîmika xwe be bi zimanê xwe biaxibe bi her tiştê xwe bi Kurdî bîne jî آشتی آشتی کی باش کد پشتی کد و دموکراسی حقوق حق گواک ته گوتن گره ویاجی باوای کی و کوی به yani.